Akasbani Imphal Moirangthem Ibehaibi Pau Pajari Ahanbada Maruoiba Pau. Wetlands and Traditional Knowledge Celebrating Cultural Heritage Haiba Wakalonda Manipur ngasi malengi Wetland Numit Pangthokli. Senba sahi lising ani kuntaruk kuntaret ki kendragi budget asida yauriba thorangsinga awang nokpok lamdamgi tongan ba udyoksingda chauna ithil pireba yai haina asa tongnari. Seltrum Mantri Nirmala Sitaraman ngarang puthokiba kendragi budget ta malengi oina lekhai tadu marap asida growth ningthina lehena bagi makhal makhagi thorang kya ulli amasung Pradhan Mantri na hairi kendragi budget asina Atma Nirbhar Bharat amasung Make in India da chauna inot haplagani. Malengi atay leibaki mapamsingda pangthoknabagum Malengi Wetland Numit ngasi Manipur dasu pangthokli Wetlands and Traditional Knowledge Celebrating Cultural Heritage haibasina kumsi sahigi World Wetland Day gi hiram oiri mapung oiba thauram Rajyagi Directorate of Environment and Climate Change na Manipur State Wetlands Authority ga khusamnaduna Imphal East ki yaral pata pangthokli thauram asida Forest Environment amasung Climate Change gi Principal Secretary Arun Kumar Sinha Commissioner Dr. Shailesh Kumar Saurasiana chingba saruk yari Thauramgi saruk ama oina Manipur MSR Photo Club ki photo exhibition ama hangdoki masigi matakta World Wetland Day ga mari lenana pangthokpa Rajya Thaki Symposium da makok mathang takrabasingda mana yanthokpa yaral pata Wetland Virtual Museum amasung top dusra village bu climate resilient village ni haina laktokpana ngasigi malengi Wetlands Numit thaurangi thoidokpa saktam oiri Selthum Mantri Nirmala Sitaraman ngarang puthokiba senba chahi lising ani kuntaruk kuntareki kendragi budget asida yauriba thorangchingna awang nokpok lamdamgi tongan bu udoksingda chauna ithil piraba yai haina asa tongnari masina lamdam asida awonba purukpagi khongjel hena yangsil handuna nungai yaifaba amasung sel thadabada khodong chaba lamdam ama ohelagani budget asina awang nokpok lamdamda akhanaba mieng thambabu Meghalaya gi Mukhyamantri Conrad K Sangmana thagatli Shri Sangmana hai awang nokpok lamdamda akhanaba mieng thamba asina lamdam asibu chaun awonba purakuna nongpok Bharat ki growth ki engine ohenaba sarkar gi asitpa pirep lei haibadu utle Nagaland gi Mukhyamantri Nephew Nasu kendragi budget asina awang nongpok lamdamda thoidokpa mieng thambagi damak thagatpa phongdokli Shri Rion hai budget asina awang nongpok lamdamda mieng thambagi tangai phadaba leribasing adu connectivity religious amasung cultural tourism ki khotangda sel thadaduna mangphang nangadore Shri Rion hai budget asina apunbagi saktam sagatpa hingnabagi lambi phangatnanabagi khodong chabasing amasung lamdam asigi lejariba sakti khomjin tasin bangamlagani tunggi khanba budget ama puthokpagi damak Mukhyamantri na kendragi Selthum Mantri Nirmala Sitaraman bu thagatki Mizoram ki Tourism Mantri Lalhing Lobha Marna hai kendragi budget asina tourism da akhanaba mieng thamduna thabak piba culture yokhatpa amasung mipal tangdaba mawongda lamdam asibu sakhotnaba ngamlagani Arunachal Pradesh ki Mantri Pasang Dorji Sonana hai senba sahi lising ani kuntaruk kuntarki kendragi budget asida capacity building connectivity amasung culture bu yokhatuna thambagi khuthangda sakhot thorang lokhatuna Bharat asi makhal makha kayagi jati kanglupna leiba lamdamni haibadu munna khangbagi masak adu uthokli Tripura ki Mukhyamantri Manik Sahana Pradhan Mantri Narendra Modi amasung Selthum Mantri Nirmala Sitaraman bu Viksit Bharat budget puthokpagidamuk thagatli budget asi yamna asa leiba blueprint amani hairaduna Shri Sana hai masina Bharat pu inkumja lising ani nifutare phawbada chawkhatlaba lebak ama ohenabagi maikaida lamjingli amasung sahi kunmanga gi mayek laraba road map ama semle Assam ki Mukhyamantri Hemant Biswa Sarmana Golpara gi Asia da pangthokpa thorum amada nupi entrepreneur lising kunmari Samri Humudra Nipanda ngarang lupa lising tara set capital oina yen thokre senpham adu Mukhyamantri Mahila Udyamita Abhiyan gi makhada yen thokpani Thorang asina khwaidagi nemba thakta nupina lamjingba entrepreneurship yokhatnaba pandam thamli akaknana sel amasung institution gi oiba tengbang piduna nupi singda sakti pinaba sarkar gi asitpa phirep lei haina Mukhyamantri na amu hana phongdoki tabiriba pawasi Akasbani Imphal dagini Selthum Mantri Nirmala Sitaraman puthokiba senba sahi lising ani kuntaruk kuntaret ki kendragi budget na pochai sabagi infrastructure amasung thabak phanganabagi lambida chauna inot piri aduga tax amasung customs lawbagi kanglon hena laithok hanaba prastab tawri sangsatta thangnana mahaki
मापलक सुब बजेट पुथोकपदा श्रीमती सीतारमनना मालेंगी ओइना लेखाई तारब मरक असिदा ग्रोथ निंथिना लहेनबगी मखल मखा याबा थौरांग कया उतली मदुगी मनुंगदा लेबाक असिगी इलेक्ट्रॉनिक्स अमसुंग सेमी कंडक्टर गी तौंगंबा शक्ति हेंगलहनबा खुदोंग चादबा मायोक नरोइदबा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टसिंग नौना थोरकलिबा टेक्नोलॉजी सिंगिदमक भारत की नहासिंगी स्किल हेंगलहनबा अमसुंग टैक्स थीरीबा अमदी मपान लमदगी पोचै पुसिलकलिबा मियोइसिंगी थबक लाइथोकहनबा याउरी श्रीमती सीतारमनना हाई I propose to launch Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers and reduce risk by providing customized advisory support. मपुंग ओइबा अवनबदी चलिबा चाही असिगे एप्रिल अमदगी इनकम टैक्स एक्ट लिसिंग अनि कुनमंगा चनबगा ओबा फंगनी मासिदा हेना लाइथोकहलबा रूलसिंग अमसुंग नौना सेमदोकलबा फॉर्मसिंग याउरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइरी केंद्र की बजेट असी मियोइबदा युमफम ओइबा बजेटनी मासिना हाना अमुक्ता ओइखिद्रिबा मवोंगदा अवनबा पुरकनबा भारत की फिरेप हेना चेचिलहले प्रधानमंत्री ना बजेट असी ऐतिहासिक ओइ अमसुंग लेबाक असिदा अवनबा पुरकनबा होटनरिबसिंग अमसुंग तुंग कोइना ग्रोथ लेहनबगी खोंजेल याक्सिलहनबगी पांबै ओइरे हाइनसु सिंगथाखि अवनबा पुरकनबा सरकार की थौरांग असी रिफॉर्म्स एक्सप्रेस नि हाइददना श्री मोदी ने हाई भारत ना ngasi थौदुना चलिबा रिफॉर्म्स एक्सप्रेस असी बजेट असिदगी अनौबा एनर्जी अमसुंग अनौबा खोंजेल फंगबा ngamlagani मदुगी ममांगदा देहरादा मियाम तिनबा अमदा वांगांगबदा प्रधानमंत्री ने हाई केंद्र की बजेट असिना खोंगंगी लमदा अनौबा पांगल पुरकपदा नतना लौमीसिंगी सेंथोकसु हेंगलहलगनी मसिना आत्मनिर्भर भारत अमसुंग मेक इन इंडिया दा चाउन इनोट हापलगनी श्री मोदी ने हाई ये बजट गरीब अन्नदाता युवा शक्ति और नारी शक्ति को और सशक्त करने वाला बजट है। ये बजट गांव को मजबूत करने का बजट है। ये किसान की आय बढ़ाने वाला बजट है। ये आत्मनिर्भर भारत को मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाला बजट है। केंद्र की इन्वायरमेंट फॉरेस्ट अमसुंग क्लाइमेट चेंज मंत्री भूपेंद्र यादव ना केंद्र की बजेट असी नहारोलदा इम्फम ओइबा मदुना इकोनॉमिक ग्रोथ का इकोलॉजी का खलंगाकना थमदुना भारत पु चाखोटलबा लेबाक अमा ओहेनगदबा बजेट नि हाइरदुना थागतपा फोंदोकली श्री यादव ना हाई बजेट असिना खोंजेल यांगना सेनमिलोन फगललगलिबा लेबाक अमदा अफबा इन्वायरमेंट का लोइनाना इकोलॉजिकल ग्रोथ लेहनबगी मंगलान मंगफाउनहनबगी अचेतपा इम्फम थोले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा अमसुंग छत्तीसगढ़ की नुमित तरुकनी की खोंचत ngasiदगी हौरगनी राष्ट्रपति की खोंचत असिदा बालासोर की फकीर मोहन यूनिवर्सिटी दा पांगथोकपा कन्वोकेशन की थौरमदा सरुक यागनी मफम अदुदा नौना साबा ऑडिटोरियम अमसु संगारगनी युमसकैचा नुमिता राष्ट्रपतिना रायरंगपुर की महुलदियादा लैबा सरकार की नुपीसिंगी ओइबा हायर सेकेंडरी स्कूल दा पंचबीर सुनाराम सोरेन की मितम अमा माइकुम हांगदोकनी अमसुंग मईरोइसिंगसु हकथेंगना उंददुदा वारी सानगनी राष्ट्रपतिना तोंगान तोंगानबा थौरम कयादसु सरुक यागनी अमसुंग ट्राइबल की नुपी अमसुंग नहासिंग उंददुना वारी सानगनी राष्ट्रपतिना थासिगी तरेता छत्तीसगढ़ की जगदलपुरदा बास्तर पांदम कुमई हौदोकनी अरोइबदा मरुइबा पाउ अमो Wetlands and Traditional Knowledge Celebrating Cultural Heritage हाइबा वाखलोंदा मणिपुर ngasi मालेंगी wetland नुमित पांगथोकली सेनबा चाही लिसिंग अनि कुनतरुक कुनतरेट की केंद्र की बजेट असिदा याउरिबा थौरांगसिंगना अवांग नोंपोक लमदमगी तोंगान तोंगानबा उद्योगसिंगदा चाउना इथिल पीरबा याय हाइना आशा तौनरी सेल थुम मंत्री निर्मला सीतारमनना ngarang पुथोकिबा केंद्र की बजेटता मालेंगी ओइना लेखाई तादबा मरक असिदा ग्रोथ निंथिना लहेनबगी मखल मखागी थौरांग क्या उल्ली अमसुंग प्रधानमंत्री ने हाइरी केंद्र की बजेट असिना आत्मनिर्भर भारत अमसुंग मेक इन इंडिया दा चाउना इनोट हापलगनी पाउलोइजरे